Virginia Company, Madonna Company, Benjamin Koichikia, Netherlands, Bakhuid, Dubai, Ireland, Angelina, Epilio, World Academic Competition, Dubai, Ireland, Ryan, Nelson, Lindo, Pio, Dubai, Ireland, Biskin, Yapinia, by India, Virginia, Kitiko, Bandala, Jimba, Dubai, Ireland, St. John, Terrace, Tony, Sistina, Yapinia, back in Night Magazine, Dubai, Ireland, John David Yapinia, Aravinda getting the Kubujin time. Duane Aravinda, Rina St. John, Amabilis Mawkhlam, One Light No, Nagajis New. Duane Aravinda, Biblis and John Partner, by the hospital, by the Jimbo. Jimjing Wise Mas Puri number Wise Pak Sapura. Kohimen kopara tongin sngu yautrai negabinta kenegasngi hagenegasngi buram jangu Jacob apostol ngibu ya kejing dumu jangi baro lemba kejing silem jangu ngiduai negabinta baro kibedon kerteng Jacob James pautrain kerku don gi father don gi himen gi para jangi kibedon kerteng Jacob ne James nginang duai negabinta jangi baro ngiduai ru negabinta kejing dumu jing khoi jing kha jang asimta lingkoi pautrain kerku kardo unpen koi pen kia ei ha kerteng upa barukon badumen siam Bakhuid kajinga e jangu trai jangu Jesus Christ bat kajingi jangu play lem bat kajinga sulok jangu men siam Bakhuid kindon rengka bat pi barra kohimen kopara
tongin IT how try yagajing ang no jangi yagajing tumo jangi bat nginang karpadro ya u baun pen kud yang inaki pop ki sang jangi ka jing pule mindakas ngi kapit gan mau yangi ngi baharo ngi longi kiu kendau ha ka kiu kendau labu ya kas pa bane pangi de ben ri sumar ya ka kiu kendau kenamba ka kas pa beneng jangi kan poi biang shabeneng tongina pan map nagapinta baharo ki pop kabala jia ha gane ka kiu kendau jangi lesengilale bun ke bara bamla bande ai ka boro trai nang ban kiar halo jungi ai ga snam jungi jisu kanang ban tuit halo jungi bangindup light luid naga jimma naga jing sir bara trai jisu mapi gi pop jangi plai lud yangi sai kud yangi daga snam bakar dor ga jame hagane ga sni buram jungu jacob bakhuid nga phala au play button bor baro bade happy ko himmen ko para bangale pop shibun e daga jim parkha dakik tin dakika daga jingle kale daga jingle pala janga daga jingle pala janga daga jingle palat bakrau e janga namar kata ngakar phad ya kamaria Bakhuid kabayaisa katezoti yaki angel bat kirikoi badia pi ko himmen ko para banduai nagabenda janga ha utrai uplay jangi ublay badan bor bar unisane yangi badandala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Isne yangi Trai ken rat ko isne yangi Kristo ma ko Kristo ram ko nom penim jangi penim yangi Rat ko isne yangi Trai ken rat ko isne yangi Kristo ma ko Kristo ram ko nom penim jangi penim yangi Strong, but I can do jingsu. Haki benri baro, balon kamon baba. Ya roya me, ina bani mane, ni ay pendon uro. Pardon Barbaro, Ukun Mawe Upa, Utrayu Jesu Christ, Ukun Nambro Duble, Bakit Kipo Perte, Tupianga Jinkerpa, Tusno Seneyangi. Seneyani Etamame Bakhuid Etamame utrai Uwe bahaglita Mame ko Jesu Christ Mame bayay long ble Ajing yalong kawe Adumen sim
Bakhuid kaburomupa kaburomupa to ngin ya duwai ni duwai nagabenda ka jing klein ka jing e ni duwai nagabenda ka jing koi jing kia jing ba pangi ba shito ni duwai nagabenda ki longing long sem jing ni duwai nagabenda bahuru ki beton ka krteng Jacob ba James Kopa ubaha bening u apostol jamme u Jacob ulalong u baning kong naki kadar ngod banaiti yala ka jingim ben saki yawukun jamme u Jisu to ka jingduwai jangu kan pen kalain yangi ban pala ya ka jinge kristan jangi man kasni ngipan yakani lemba u Jisu Kristo kun jamme u trai jangi uba im bad basan shar lembad me bad men sim Bakhuid uwai ublay junam la junam amen Kajing pule nakasiti baar Paulus apostol sa Kristan Korinth. Nidon yakane kaspa haki kiu kendau kenang ban pensyai bakaborba jongka kawan na ublay om nangi. Nisa jenjar harukom henry ngim syem sengaulanot nidap daki jing atatin henry ngim syem du jing kermen. Ngilasya ban ben henry ngin sengau balataj yangi ngilasya tangon henry ngim syem jot. Dan tertaik ngikit hakimet jengi ya kajing sayap u Jisu. Kenang ba enduk penpau hakimet jengiru ya kajing im u Jisu. Kat ba ngidang im la IT yangi barabor sya kajing yap na kapentau Jisu. Kenang ba enduk penpau ya kajing im u Jisu hakadok ban yap jengi. Kajing yap katrai hangi kajing impat hapi. Ngidon kata ka mensim kajinget ya kaba kajin tho ka ong. Namar ba ngalanget ngalakren. Nginget bat kumta ngikren. Namar ngitip ba uta ubala penmipat ya utrai Jisu unsa penmipat yangi ringkat bat u Jisu bat unbu yangi bat yapi hakmat jeng u. Dasisya la penbet ya ki baro na kapenta jeng pi. Kenang ba kajingai ya kaba la ai kerhai hapi kanduk wanra kaburom kaba kam krau ya ublay da kijing aingu kibabun. Kaktien jeng utrai sangu ya ublay. Raspa lai kudai antifon ranito. Bye.
seiso bar bauso jumpi untuk sa. Haleluya, 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 Utrai undon reng card but pim. Kajing ule na kakos but Bakhuid cut kumumatius. Kakami kikun usabadi. Kalawan siya u Jesu but lakikun. Kaladengon hakamadjungu but kalakerpad eye nawu. Ayu pikwa u Jesu ulakiliaka. Kalajubab tukular hakini kikun janga armut kinsyong uwe hakamon baduwe hakadiang jame hakahima jame. Pimtip ayu pipan u Jesu ulajubab iaka. Pilamo bandi yakakuri bangade bandi kila ngila nyuma pensadi yakakuri kumbadi manga henre amdei manga uba ai jaka shakamon ne shakadia de upa janga ubanai jaka yakiba ulama haba kiwe pat kishipungod kisenran kila yosngo shapangkane kila ingkong yaki arngud shipara kumtau Jesu la khot lang yaki baro badula ong pitip kumno hapadeng giri parte kitu ki badon ka bor sinshar ki pensngau yala ka bor halo junki bar ki bakrao batri kile try kali halo junki Henry kane kamte banlong hapadeng jumpy Lada uno ukwa banlong ramba du ude banlong ushakri yaki weipa Lada uno ukwa banlong uklidu ude man shakri ya barra wat ukun ubriyu shimla wan ba endub shakri ya ula wan ban shakri but banai yala kajingim ban sispa ya barra ka gospel jamutrai ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ mindakas kabalang ka reke yagasngi burom jangu ap Jacob apostol shipara badu ya anis ki bade ki kun jangu sebati bad ngila banong u Jacob apostol ulong ubaning kong na padengi apostol bansha yap mater hausnem saupo lai ne saupo sau edi dakati jangu usem Agrippa baningkong but ngitipro u Jacob apostol ulong ubajan badu Jesu namar ulong uwe na kilaingud ya kiba u Jesu yalam shawum ulum tabor ban penyutu yalade haki haga jingkala dur jangu Jesu hawulum tabor but ngila banongro u Jacob apostol ulongro uwena ki apostol ubalayotia ngai hak per Getsemani kadba u Jesu don't come yake jingkar shan but ke jing duwai joki u Jacob apostol ulayo ilud
ya ka buram jongo bale kaba kiwe pat ki kindai ngot prangot kindai ngot kibam shimla yo henre kala dondro ya ke jing dalot ha ke jingim chomo kala dondro ya ka por ba ula kelalong ubashlor naga benta u Chris ka jing dalot kawe kaliang henre ya ka bor jongo bale kawe pat kaliang jing dalot briu rengkat bat ka jingkalain bor jongo bale haba ka bor jongo bale ka wansha ka jing dalot briu jongi ni kelalong ki buri ka bashlor ya ke bating bij ki kelalong gi rishlor kane kalong ka nuksa bat ka jingi kai kabangyo pediang kadbangi rake ya ka sngi buram jongo Jacob apostol bat katkum ga kana history Shapanga jingyap jongu Jacob apostol ngitip la enda la iap u Jacob kila tep ya ha Jerusalem. But hadin katol kat nesnem kila rano ya ka relics jongu shakari Spain. Kadon kawe ka cathedral kabahe kabapaunam ha kababun ki bru ki tur benduai ha Spain. Kila dondro ya ki yemane babon ba ay kerteng ha ka kerteng jongo Jacob badu ya anis apostol. Ko himen ko para haba ngi puson shepanga jinglong ba ka jingim jongo Jacob apostol ngitip ha ka gospel mendagas ngi yos ngo ka kami jongo Jacob badu ya anis kila wan karpad ha kamatu Jesu banyo iya ke kerdan ningkong hakeliang jongu Jisu hakamon jongu Jisu bad haba ka kami kalawan sya Jisu kalawan namarba kikun gi pinbori ka ban leipan kim tre ban pan hi henre ki kwa ka kami kan pan na Jisu ya ke kerdan ka bakitra lese kini arngut kila trang ya ke kerdan Hakaba ki perkat ujisu unlong usem jong kane ka perte bad unshong hakaket haba ula job ya ke baro ula shong haba ushong hakaket kinyolat ban shong hakamon jong ujisu henre ujisu pan ula ong yaki omde shapanga ket hakaperte henre ula kran shapanga ket bane bad ula ong Mano balaban syongket ha beneng, mano balaban syong ha kadiang ne ha kamon jong kane ka ket jong ublay kalong kat kum ga jingaray jong ublay upa. Ublay upa udon ka bor, udon lut ka bor bandray yano un pensyong sya kamon ne sya kadiang. Wad yaw jisuru don bor ban pensyong yano sya kamon ne sya kadia. Ban mindaw jiswa paid kane kamde ka hok bat ka bor bat ka itiar jonga banay happy henre ka syong ha ublay upa. Henre jisu ula kulari yaki namarba kilapan yaka ket yaka buram Jisuam lada pikwa banyo buram bansyong haka kat sya baneng sya kamone sya kadiang kideban di nakakuri. Nakaju kakuri kaba ujisu un sedi mau. Lada manga ban mapi ngim treban di nakane kakuri kaba ujisu terwahangi ngim don hok satia ban poi sya baneng. Kaya kane ka kuri ka bau Jisuang. Bat kat kum ka jimbatay jong ka nongto Bakhuid ka kuri ka bau Jisu ka daw hangi kalong ka jing shashito. Kalong ka dim pana Bakhuid. Kalong ka jingiap mater. Kalong ka jingim bapura badu Jisu. Habangi im ya ka jingim ka bapura badu Jisu ngin salong shi benta Bat ka kuri ka ba ujisu uladi kaya ka kuri ka ba ujisu uladi ka kuri ka ba ujisu uladi kalong halor ka dim pana
Hoid Sautili Kuri Kakado Daki Jingi Kai Henry Yakas Kuri Basau Kabauji Sulati Kalonga Jingia Halorga Dempana Haba ki apostol kila yusno Jacob bado yanis kila yusno ishapanga nek kuri kiyo ngiru ngikoloi bandi na kane ka kuri lese kila snautu marshiteng ne shipua jonka jingi kai jongu jisu lese kimbat snautu pura ka kuri ka mut kalonga jingi ap kimbat snautu namar kad bau jisu da hikai ki shapanga jingi ap bat ka jingsha shitom jongu shapanga jimmi pad hadin laisngi don bon gi apostol ki kili bon gi apostol kim snautu bha kai kata ka jingpan jongu jisu ka jingdawa jongu jisu haba kila om hoid ni kroi ban di kila don ke jing sautu lese shipawa lese kuri kaba mod kila perkat lese ka ere kaya kaba pen kemen yaki henry kaya kaba laban pen kemen iya nga ba dia pi kalong ya ka jing di ya kata ka kuri kaba ujisu tarwahani ya ka kuri jonga jing sha shitam bon ki brio jonga ne ka juk kaba minta kilong ki ba bretno ya ka kuri shaba kilong ki kun ki ba pejingai na kane ka kuri ka ba ujisu tarwahangi bun ki kun ki kwa ban pejingai na ka safari na ka jing shashito na kane ka kuri don bun ki kristan ki persyang balong riyo balong rikoi kalam kane ka kuri kalam jing shashito but ka jingi kai shapanga jingim jungo Jacob Bakhuid ka itu hangi ba kalam ka jing shashitam omdon ka jingjob omdon ka kardan ha kamon jungo blay ne ha kadiang jungo blay ka benda ha ka kardan ha kamon ne ka kadian jungo blay kalong na ka benda ki ba koloi bandi na ka ne ka kuri bale ban sautu ya kane ngila ban Petro ya ka jingi kai na ka shiti ban ningkong ka bangila na ka shaki Corinth shiti ba ar jongo Paulus ba ko she Corinth ka kadaw hangi shapang ka kaspa beneng balabu ha ka kiu kendaw ni im ha kane ka kiu kendaw kat ba oble ula bu ula mang katasne but kadba nang bu yang kane ka kaspa ha kane ka kiu kendau ngi haban pinhe ya ka kaspa hapo omde ka kiu kendau ngi haban treshitam ban penro ya kane kaspa ngi de ban treshitam ban penba shushu ya kane kaspa om ya ka kiu kendau bon gi brio jong kane ka juk ki ale shitom ban penhe ya ka kiu kendo da ka ba kinyot ya ka kaspa baneng badon hapo jongi endala kot ka jingim jongi ngi haban pen bai ya ka ne ka kiu kendo nangda seino habar ya kaspa balabu da uble kane ka kaspa ka ba uble ula bu hapo jongi kan her shabaneng shakamon ne shakadia ko himen ko para kabashibun bakane ka kiu kendo kaya lemba ka jinge babon jai kum o Jacob apostol yanda la job ya ka jinge le chongi yanda la pait ya ka ne ka kiu kendo enda la jot ya ka ne ki kendo ngin sakalalang mater naga benda u Chris but ngin yo burom habane bakum jurung in yo burom hakendau kumba kirikoid kumba ki apostol ki hikayagi ladau apostol Jacob shim la yo buram hakamato belesha beneng nginum ken mau ya wo mendakasngi ban nginum reke ya kasngi burom jongo mendakasngi deina marba ula yo burom ningkong habeneng ula yo burom menda hakaperteru tongilong kikon bawad ya kapurom man ka kerlip mat ha ka jingim
jing shashitom tolom komen hapadenge jing shashitom jing jinjar babon jai tolom bayo iya ka boh chungo bele hapadenge jing jinjar kenapa nginum do jing karmen nginum artatin nginum ting habawan kano ka eriong erngit babe persha ya ke longing longsem ya ke jingem shimejoni ngintuai lembaga jingya sai lem jengu Jacob apostol Yesu beid karko kardo yangi pensle yangi pelong yangi kikon kiba kuin kiba id yame pelai lud yangi naga jingpa naga jing shitam ke jangi enyaro ya utrai Yesu Christ ko hemen ko para tongin pla ya ke jinge ke jangi ngange ha uble upa badon bor baro unong tau ka pening bad ka kendo bad ha Jesus Christ ukun pa marwe chung utrai jangi ya ubela po na mensim Bakhuid ya ubela kana ka Maria tesoti ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayahu ulaya la thep yahu ula hiasha ki bayam haga sni ka balai ula mi partner ki bayam ula kiu shabening ushang shaka mon ublay upa badon bor baro nangda wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngange thau men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya selok ki rikoid haga jingma yiki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi khallong ka ba priang khon ha ublai upa badon bor barom Kopa u apostol Jacob ulaterwa ba hame da ka jingiam jungu ban saki ya ukun jame to ka jing shakri jangi yala ki himen ki para kallong ka jing terwa jangi man kasni hame ngi pan ya kane lemba ujisu ukun jame utrai kinrat junom la junom amen Utrai undon rengkat bat pim token Taïew yala ki donod tonginai ngu ya utrai ublay jangim dashisha kalong kabashang hok bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badon board bat bam jikut Namar mami ko nangap lamborot bam jikut
memshim ino yala ka kin kun lamborot henre lemba ki apostol bala kurku kamdam u Jacob Bakhuid me yesharai bad yada yeka bakumda enduk la bensen syariyeka dakitu kiba melatum balong kinong sharai kiban yalam yeka haka kerteng jungukun jame bakumda rengkat bad ki angel bad ki arkengel rengkat bad ki kesem bad ki hima bad rengkat bad ki kenkon bad ki bor janga beneng ngirwai yaga jingruwai janga buram jame kadba kalempod ni penbana kane kalong ka por ka Bakhuid ka bakentang tongin duai o men siam Bakhuid men yar halo jongiru ban pelong yengi ki kun ki bashania telit lan ya utrai dap dagane ka por ngilong ki mater na ka benda o Chris dashisha melong u Bakhuid ka trai ka teme jong ka jingkuid baram namar khatang i karpad yeme to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwan jangi da ka ba pha ya umen siyam jame kum ka umje halo jangi bakindup kelalong yangi kamet bagas nam jangutrai jangi u Jesus Christ haka por bala de no yevu badala ka mons ngba ulapdiang ya ke jing shitam ulashim ya opu bada kabaingo biang yame ulakdia yawu badalai halage senran u om toshim bato bam nakane pi barra namar kane kalong ka medjanga ya kabayanaiti naga benda jampi Hagaju ke rukamenda layabam ula shimya ka kuri bada kawaingu biang yame ula ayaka halake senran u om tushim barto bang barto di na kanepi baro namar kane kalonga kuri jagas nam janga janga jutang batte mai badbam jikun ya kaben pen mi naga benda jampi badaga benda ki babun ya kaban map yaki pop toleya kane ban kan mau yanga kosnam bakardor jang Chris to pen koi to pen koi pen kia yangi to yada yangi nau bamen naki kalam kajing maya jang kajinge namar kata ngi ke bapen mendaya ke jingia par ke jimmi pa jangu ngim ngitarwa hame ko traya upo jang ke jingim
Badia ka kuri janga jimpenim. Ngida aing waidem na marmela new yangi. Kiba bit ben yang hakamaja me but ben shakriya me. Da kabas ngeverit ngikar padia me. Pangi kibayo binda haka med bagas namukris. Ngin kibela penyata lika veda umensi ang Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte. Bato penjanaya ka haka jingid. Rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi. Father Ansem administrator janga diocese. But bara ki lingdo bat ki riniam. Token mau lemru iki himmen ki para. Shinrang bat kinde. Kibela yotiya da kabakarmeni ka jimmi pa. Badia baro ke bala kalatno haga jingisne jamme to pedianya ki shaga jing shai ka kamajamme to isne yangi baro ngi karpadia me kram bareng khad bat kamaria te soti Bakhuid ka kame jango balai ujaso bakudo kurim janga kia o Jacob apostol Bakhuid ki apostol baro o Francis disease Bakhuid but baro ki rikoid ke bala pensnga baya me pateng la pateng Ngindup lang ki babit ben ya bintale maga jingim bam jikut but bangini ra but pendon buram ya me da ukon jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kallang hameu blayu pa badon por haga jingelang kawai jungumen sim Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junam la junam. Amen. Ko himmen ko para tongin tuwai haganega sngi buram jungu Jacob apostol Bakhuid nagabinta ke jing domo jangi bangilong ikun bayo jinga eker panghalo jangi banyaisha kadbawan ke jinge kadbawan ke jing shitam kadbawan ke jimpa bangindup trang ia ke beneng ia ke jing lom matidam kabauci subu nagabinta jangi Idwai rup nagabinta ki bapang ki bashitam ki bajinjar au trai in ben kai ben kia yaki kopa jangim uba happening kalong ka Bakhuid ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo ko ba happening twai yang menda ka jimam jangi ka bahala ka sni patama yangi kirang khan jangi komba ngi rungi ma yaga balai sniu yangi wadwa delam yangi sha ka jimpen shai and rate of light yangi nagabasiniyo. Top light yangi ngi karpat ko try nagajing siniyo bara. Hagajing spoon jamme toy jing suk jing sign hagis ni jangi. Kanam bada ka jing arab ka jing isne jamme ngi light bada bo nagapop ban ngi yo jing da nagajing jinjar bara. Kat bangi da ngap kemelen di agajing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ. Nama kacungi kalong kaima, kacungi kabor kaburom, jinoma jinom. Kotrai Jesu Christ, meyo bela ong haki apostol jamme, ka jingsuk nga i hapi, ka jingsuk janga nga ai hapi. Wat pedigi pop jangi, henre yaga jinge janga balang jamme, bad haga jings buon jamme, to ai haka yaga jingsuk, bad ka jingya tale kawai katkum gamon jamme, mame uba im badu basensha. Junom la junom ke jing sukotrai kandon barabo rengka bat pim dap da ke jingi lutrai tongin ya ingu markelia kami ukun lam brojo balai
hakami bakit no ka pop jang ka purte so kito ke bala kosha ke jing kawai jong ko lamborot kamet berkesenam jong Chris kan riang asya ke jing Trai Jesu ngis ngu yameng ya ro yameng mane yame namar melai yangi ya kamet badas nam jame mela perlong ka way yangi bad kamet badas nam jame lempa kane ki yukerish bakui kumba mela pel pinyalong ka way ya ki apostol bakui jame ban chanshitam lang bat me pinyap mate nagabinda gaburom jame ban shong hakamon bad kadyang jame ka Jesu bahid perlong yang iru kikun di batrang yang kata kekertan habene bangin dup lang ban soto bangilong kikiu kindau bad hapo jangi don ka kaspa habene ko Jesu be i pen slay shushu yangi pen kandang yangi pen koi pen kia ya kene ka kiu kindau jangi ko Jesu don gi por ngim lashu ban im don gi por ngit sham jinge ban yada ya kene kaspa katolot palan ya ka kiu kendau ya ka met ka panchagi ko Jesu bayid ay boring ibenda pensle ki kon gi barake ya ka smika pin koi ben kia ke bappa gi bashitam na padeng jangi ke batia ha ki ICU ha ki hospital ta ya ki baro ko Jesu ta ya ki long se bala jot bala pra karko kardo ki kon ke ba kardu ke bas hausi ke balinga mensia pelai luri ki kon jame na ki bor jongo bamen uksodo kare ba penjen jari ki shilante Jesu ay ka bor jame nang banhyar halor baro gene ki kon lemba gene ki yukerish bakoin ha baro ki kon ke ba shimanda ha gene ki yukerish bakoin ke ba boye ke jingto mo naga binda ka buram jame naga binda ke jingo ay jinkia ke ba pang ke ba shitam ay ke nang yo bor menda hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tong in nia duwai. Kopa ai baka Eucharist bangila leniam ban buram ya wo Jacob wo apostol jame kanyarap yangi ban shem ya ga jingid ukun jame yangi ban pen kwa yangi ban yai ne scam habu ma u ba im genom la genom utrai undon rain ka bat pim mu ya ka kle jambe karpade ka jingar ko lemba ka jingya side lem jangu Jacob apostol to ublay uba pelong yapi banyang scam haga nongrim ki apostol un karku karahai yapi lemba ki jing dawa padon buram jongi apostol Bakhuid kam kerpang u Jacob Bakhuid to un penris pa yapi daga jingi kai bat ka nuksa jongi apostol but hapo ka jingya da jongi un pelong yapi ki saki hakamat ki beriu barang ba kumda lemba ke jingya sai jangi apostol pindup yo ya ke nong pateng janga ribam chikut nama da ke jingi kai jangi pela yo ya ke jing scam janga jinge bat ke jingar ko janga balai badan bor baro opa badu khon badu men sim Bakhuid kan hyar happy but kan sa bat pi junom ki leisuk ban pen bana ya ka kubur babha jangutrai da ka jingim ka jampi Yesu ya Sim na kanova laispa katita. Laispa katita. Yesu Kristus